Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Turi kw'igenekerezo rya 8 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko abarwanyi ba M23 bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Bangoka ni mu mujyi wa Kisangani. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Bangoka mu mujyi wa Kisangani. Ni nyuma y'ako kw'igenekerezo rya 31 ukwezi kwa mbere ndetse n'igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri, bano barwanyi bari bagabye ibitero bikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ni ibitero byasenye ububiko bwa za drone ndetse n'indege z'intambara za FARDC. Amakuru yizewe rero aremeza ko kuva ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya 7 abarwanyi ba M23 bongeye kugaba ibindi bikomeye cyane ku kibuga cy'indege. Igisirikare cya Kongo kiravuga ko abarwanyi ba M23 barimo gukoresha za drone z'ubwiyaguzi. Igisirikare cya Kongo kirimo kuboroga gitabaza. Igisirikare cya Kongo kiravuga ko bano barwanyi barimo gukoresha za drone zikomeye cyane zakorewe mu gihugu cya Turukiye. Ni za drone zikomeye zirimo gukocora neza ububiko bwa za drone ndetse n'ububiko bw'indege za FARDC muri Kisangani. Muri aya makuru yacu turaza kurabira hamwe ibyangijwe na zino drone kamikaze. Igisirikare cya Kongo kirimo kujya mu gihombo gikomeye. Ibikoresho bikomeye cyane bya Kongo byarangijwe. Santre yakorerwagamo ibitero bya za drone ndetse naho babiteguriraga hose intare za Sarambwe zamaze kuhatwika. Amakuru yizewe aremeza ko abacancuro ba FARDC bari barimo gukorera ku kibuga cy'indege cya Bangoka nabo hari abahasize ubuzima. Ibi byose rero turabigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi turerekeza ku rubuga rw'intambara. Ndababwira ko ibintu bikomeye cyane, noneho ibintu byakomeye rwose. Mu gace ka Minembwe imirwano irimo kubica bigacika. Urugamba rwambikanye. FARDC ndetse n'abarundi bamaze kugota centre ya Minembwe. Imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu nkengero za centre ya Minembwe. Kuva mu gatondo k'igenekerezo rya 8 igisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi bagabye ibitero bikomeye cyane mu Minembwe, ndetse igisirikare cya Kongo cyatangiye kwigamba intsinzi. Kiravuga yuko cyamaze kwigarurira Minembwe centre. Imirwano irakomeye cyane ndetse amasasu menshi cyane arimo kumvikana mu Minembwe. Abasivile barimo kugwa muri iyi mirwano. Indege za Kongo zongeye kugaragara mu kirere cya Minembwe. Ibintu ntabwo byoroshye. Ibitwaro biremereye cyane nibyo birimo gukoreshwa muri iyi ntambara. Abarwanyi batwirwaneho barimo gukora ibishoboka byose, ariko ndababwiza ukuri intambara irakomeye, ivumbi ririmo gutumuka mu Minembwe. Iby'iyi mirwano nabyo turabigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko imirwano ikomeye ikomeje kubera mu kibaya cya Rusizi. Mu kibaya cya Rusizi naho urugamba rwambikanye. Abarwanyi ba M23 barimo gukocorana na FARDC n'abarundi. Iby'iyi mirwano nabyo turabigaruka ko muri aya makuru. Aya makuru yose rero ndetse n'ayandi menshi cyane ntababwiye niyo ngiye kubashikiriza idonido muri aya makuru. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose.
kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Imbonesha kure yacu yitwa Iyakure Official. Iyakure Official niyo mbonesha kure imwe rudende wasangaho aya makuru yacu atosoye. Sangiza abandi rero aya makuru. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Muri kano kanya rero munyemerere aya makuru yacu tuyahere ku bitero bikomeye byagabwe n'abarwanyi ba M23 ku kibuga cy'indege cya Bangkok. Ni mu mujyi wa Kisangani, ni mu ntara ya Chopo. Bano barwanyi ba M23 barimo guhondagura FARDC mu buryo bukomeye. Nyuma y'aho ku igenekerezo rya 31 ukwezi gushize kwa mbere ndetse n'igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri, abarwanyi ba M23 bigambye ko basenye ububiko bwa za drone za FARDC ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ni ibitero bikomeye cyane byagabwe na bano barwanyi. Ni ibitero byagabwe na za drone kamikaze. Ni ibitero kandi byaguyemo abacancuro ba FARDC. Nyuma ya biriya bitero byangije ububiko bwa drone za FARDC, kuri iyi nshuro abarwanyi ba M23 bongeye gutanga isomo rikomeye cyane ry'imirwanire yo mu kirere. Intare za Sarambwe zongeye gusenya ububiko bwa za drone, ndetse igisirikare cya Kongo cyari cyatangiye gusanasana ahagabirwa ibitero. Bari batangiye kubaka iyindi centre ya coordination, ariko intare za Sarambwe zongeye kuyitwika. Amakuru yizewe aremeza ko za drone zigera kuri 4 zagiye maze zigasekura ku bubiko bw'indege za Kongo, ndetse na ya centre bari batangiye kuvugurura nayo intare za Sarambwe zongeye kuyishyira hasi. Hari centre yategurirwagamo ibitero, intare za Sarambwe zongeye kuyishyira hasi. Za drone zagiye neza zirayisekura. Amakuru yizewe aremeza ko indege za Kongo zangirikiye muri bino bitero zirenga 85. Amakuru kandi akemeza ko abacancuro barenga 9 nabo baguye muri bino bitero bikomeye byagabwe ku kibuga cy'indege cya Bangkok kuva ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 7. Bino bitero by'indege by'abarwanyi ba M23 birimo kwiyongera cyane ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Kino kibuga cy'indege cya Kisangani niho hategurirwaga ibitero byose byo mu kirere. Niho igisirikare cya Kongo n'abafatanyabikorwa babo bashyize za drone, indege za Sukhoi ndetse na za kajugujugu. Ikisangani ni ahantu heza cyane ho gutegurira ibitero by'indege bigabwa muri za Minembwe, bigabwa muri Kivu y'Epfo hose, ndetse n'ibitero byibasira ibice bya Kivu y'Amajyaruguru. Indege zose za Kongo zituruka mu mujyi wa Kisangani, usibye izindi ndege nkeya cyane zituruka mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe rero aremeza ko intare za Sarambwe zamaze gufata umwanzuro ukomeye wo guhangana na FARDC mu kirere, kandi intare za Sarambwe zongeye gutanga gasopo ku butegetsi bwa Kongo. Intare za Sarambwe zavuze yuko igisirikare cya Kongo nigikomeza kugaba ibitero ndetse kigakomeza gukoresha izi ndege, bazajya bazangiza bazisanze ku isoko yazo. Nta kabuza rero aho zirimo guturuka hose intare za Sarambwe ziteguye kuharasa. Nyuma y'aho M23 igabye bino bitero, biribonekeza ko igisirikare cya Kongo kirimo kudagadwa. Ubwoba ni bwose ku gisirikare cya Kongo, ndetse Kongo ifite ubwoba bwo guhagurutsa izindi ndege nyinshi ngo zijye kurwana muri Kivu y'Epfo. Hari ubwoba ko intare za Sarambwe zarasa zino ndege. Ni nyuma y'aho bano barwanyi ba General Makenga bagaragaje ubushobozi buhambaye bwo mu kirere.
Mu minsi ishize FARDC yari irimo gukoresha indege nyinshi ku rugamba, ndetse byagaragaraga yuko intare za Sarambwe rwose urugamba rwo mu kirere zirimo kurutsindwa. Ariko kuri iyi nshuro noneho intare za Sarambwe nazo zarakaye cyane, zagarukanye umujinya mwinshi cyane, zirimo guhondagura FARDC kandi ziravuga ko ziteguye n'urugamba rwo mu kirere. Nibyo rwose, intare za Sarambwe ziteguye urugamba rwo mu kirere kandi zirimo kubyerekana nyuma y'aho zigabye ibitero bikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Bangoka mu mujyi wa Kisangani. Iri ngiri rero ni itangiriro ry'imirwano ikomeye. Ndababwiza ukuri ko ibyo mwabonye ari imirabyo. Ubu ngubu nibwo imirwano ya nyayo igiye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo mwabonye ni imirabyo. Inkuba zigiye gukubita. Hagiye kuba intambara ikomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Nyuma y'aho M23 igabye ibitero Ikisangani, umuryango wa Afurika yunze ubumwe warahagurutse maze wamagana bino bitero bya M23. Ubutegetsi bwa Kongo nabwo bwasizoye. Ubutegetsi bwa Kongo burimo kwirukanka irya nino busaba yuko M23 yafatirwa ibihano, ndetse ubutegetsi bwa Kongo buravuga yuko atari M23 gusa. Kongo yo ivuga yuko u Rwanda ari rwo rugaba bino bitero rwitwaje M23. Perezida Tshisekedi akomeje kwirukanka irya nino avuga yuko u Rwanda rukwiye gufatirwa ibihano. Ubutegetsi bwa Amerika nabwo bwasizoye, buravuga yuko ngo u Rwanda rugomba guhagarika ubufasha bwose rutanga kuri M23, ndetse abanyamerika bakavuga yuko abasirikare b'u Rwanda bivugwa ko bari muri Kongo bagomba gutaha vuba na bwangu. Muri iyi minsi ubutegetsi bwa Kongo burimo gukoresha iturufu ikomeye cyane y'umutungo kamere wa Kongo. Tshisekedi yiyemeje gusheta amabuye y'agaciro, ariko noneho ibihugu bikomeye by'amakungu nabyo bikamufasha gutsinda intambara mu burasirazuba, ndetse no gukomeza gushyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda bivugwa ko ngo gifite abasirikare muri Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu by'Uburayi bivuga yuko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo bagomba gutaha vuba na bwangu, ndetse bakavuga yuko M23 ironka ubufasha bukomeye cyane bw'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru rero akemeza yuko abanyamerika ngo bagiye gukora ibishoboka byose maze bagafasha Tshisekedi gutsinda iyi ntambara, maze nawe akabegurira ubucukuzi bukomeye bw'amabuye y'agaciro. Ni ibintu Kongo irimo kuvuga yuko bizayifasha kugarukana amahoro n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu. Muri kano kanya rero munyemerere twerekeze mu Minembwe. Mu Minembwe ibintu byakomeye cyane rwose. Ndabisubiramo ngo ibintu byakomeye cyane mu Minembwe. Imirwano ikomeye cyane yongeye kubura mu gace ka Minembwe Centre. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi barimo guhangana bikomeye n'abarwanyi batwirwaneho. Intambara yamaze gusatira agace ka Minembwe Centre. Imisozi yose ikikije Minembwe irimo kuraswaho. Indege z'intambara za Kongo biravugwa yuko zongeye kugaragara mu Minembwe. Amakuru kandi akavuga yuko abasirikare b'u Burundi barimo gukoresha intwaro ziremereye cyane barasa muri centre ya Minembwe. Abarundi ndetse n'igisirikare cya Kongo bari kumwe n'abamayimayi barimo kugaba ibitero bikomeye cyane mu Minembwe. Imihana y'abanyagihugu irimo kuraswaho. Abanyamurenge benshi babuze ayo bacira n'ayo bamira. Biravugwa yuko abarenga 8 baba bamaze kugwa muri bino bitero bikomeye cyane byatangijwe n'abarundi ndetse na FARDC. Abamayimayi nabo biravugwa yuko barimo kwica abanyamurenge. Inka z'abanyamurenge zirimo gushimutwa. Abagore n'abakobwa barimo gufatwa ku ngufu. Aya ngaya yose ni amabi arimo gukorerwa mu gace ka Murenge.
ibintu birakomeye cyane muri kariya gace ko muri teritwari ya Fizi imurenge byakomeye cyane rwose. Abanyamurenge barimo guhura n'isanganya rikomeye. Ubutegetsi bwa Kongo burimo kubarasa ko ku mugaragaro izuba riva. Abaturage baravuga yuko bamerewe nabi cyane. Baravuga yuko bamwe bagiye kwinyegeza irya nino mu bihuru, ndetse abandi nabo barimo kwicwa n'amabombe ya FARDC n'abarundi. Igisirikare cya Kongo cyo cyatangiye kwigamba ko cyamaze rwose gufata Minembwe. Irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi abasirikare ba Kongo, ibimenyesha makuru byo muri Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa batangiye kubyina intsinzi. Baravuga yuko bamaze kwisubiza Minembwe, ndetse bakavuga yuko bamaze no kugenzura agace ka Puwezero. Ibingibi rero ngo ni intsinzi ikomeye cyane ku ruhande rwa FARDC n'abarundi. Nubwo ariko FARDC n'abarundi barimo kwigamba intsinzi ikomeye cyane mu Minembwe, ndabamenyesha ko imirwano igikomeje. Harimo kumvikana urufaya rw'amabombe, amasasu arimo kuvuza ubuhuha mu Minembwe. Biragoye kwemeza umuntu urimo kugenzura Minembwe, ndetse biranagoye cyane kwemeza ko M23 yabirimo kugenzura agace ka Minembwe. Igisirikare cya Kongo cyamaze kugera mu Minembwe. Abarwanyi ba M23 ndetse na Twirwaneho nabo bakomeje urugamba. Nta ruhande na rumwe rurabasha kwegukana ubugenzuzi bwa kariya gace mu buryo bwuzuye. Ni imirwano ikomeje. Urugamba rwambikanye rwose.